grade 5 เนาะเอาค่ะช่วงเgrade 3ที่เรียก grade 5เนาะครูพัตเตอร์ grade 1นี่สอนต่อลงมูเอาไว้คุยกูวัดเท่ากันเนาะครูพัตเตอร์กูวัดเท่ากัน grade 1นี่สอนต่อลงมูที่อะไรเนาะจูเลวันนี่เท่ากันเนี่ยเนาะ grade 1เทคกับปรูชาที่grade 2เนี่ยสอนอยู่ให้ปรูมูโซที่อะไรเนี่ยสอนเชสโซให้ทำมาให้เราจะทำให้มากเกินการพูดเลยno awala tere no esena se bigarane no pwe pesoti kutwi me grade 3 ne no chane ta pho grade 4 ne no ti si pho grade 5 ne so chi ta so ta mi no pa te phai ta tu hai me ti lo le ta me nya no Boleh ulang kami aja. Yes, sir. Guli nak ke mana you go hati ami na? Ke, pepatah le grade 1 ni so etol lemu, tiada ni na ejule wale. So etol lemu. Boleh. Na, bani tiada ni na ejule wale. Jangan ni nak cek perusahaan. Nak lewat cek perusahaan. Mana grade 2 na? Grade 2 kopatan ni so yuahe musuh. So yuahe musuh. Kian ni so chaso. So chaso. Jangan ni no else nasi. No else nasi. Luang ni no buat pesoti crispy. Grade 3 ni no turn ni tak po. Grade 4 ni no ti si po. Grade 5 ni so tami. Ke le grade 7 to le grade 11 no ti ko to chok ka ta no. Jangan ni grade 7 ni so ha chimu kia grade 11 no la pwe bu. Grade 10 ni no thok bo wa. Grade 11 ni no grade 4 no mo pho. Grade 11 ni kinga. Akon pwe grade 7 di le 11 no ta su ha hi ni ti lo. Grade 7 ni so ha chimu grade 8 ni no la pwe bu. Grade 10 ni no thok bo wa. Grade 11 ni no grade 4 no mo pho. Kita pilih ya. Ya, grade 7 so ha chimu